Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kasang Hinyaw Integrated Territorial Organization daling kehitu kala ujo dari Ijahar Hajowai Police Station persya ia laingut kata yu Menteri Rangba kejela Konrad Kongkal Sangma usembut Menteri Rangba ubak Prestun Tensong bat kumjuru yu Menteri Sorkar ubak Senyaw Bahalang Dahar bat katkum ke Ijahar kehitu kala ong bagi la penken ye kekenon an dak bagi syong hagi asaka klem ke jing tap helmet hakapor bagi ya na jingkiang mi mentru ban lai chedri salen lingba ga yaw musnyam kehitu kala kenoru bagi jing ya rally jong NPP hak laiteri urempang hajowai kala penwet ye gaya ke yang kipai ba bar kalawan ra ru ye jing dheng kali ga bejur hadin balada ban ujor Ijahar Hajowai Police Station kehitu kala lai ban mudoiru show Director General of Police jong kejela halor kani ga jingja Kejinguan jungi ako hangni ako at kotak man submit ya kani ka complaint so DGP tungga jela Director General of Police kadai halor panongrim ba Minister u General Secretary ba President tungga West India Health District pengkat u Secretary tungga Central Body one point in the car labu ya kejing jawar persya jadi ciki laingut ciki bersong baik hadian klaim bedeng ahmed kabukun top yo kondan Preston batu Senyaw Bahalar dari ke FIR nila ada bu nila ujor hapo police station Jowai te what's going on ni ko complain tu nila ai hanya DGP man sim man Preston ni ka kumkaan namar ba ni gum ginong pinor nega jelah ko badai ko hito ko bena ko pressure group ko balong ko watchdog ba pek ha ya imlang kasalan pati giriyo kenya aspa ban pensai khandia kalor ka jingkren jong basit long minister teng pemerintah la de Ramadan masna balang dar sumulien ba ban kanto ba kiseng halang kinang ban yeki hindrai to menta ka hito kanang ban FIR ba ingin scam ba ke an kan penstom bat lada kam ai ka an kam penstom te ka puli sai ba hang ni hapu jela jungi kam tri kam ka an ka hindrai ka tri tang ka et kata ka de ka kerwa bat nga kan turu sikipat nang song snong jong ka jela ba mdei ben yele song shet mdei ben yele klut da ka plai hi ba kila pengken an wat nembut re ka nuksa ko bas niu naki lada ki makila ingot ki bam et ki pat ba mdei ben bam et habangi long kum ki pagba nong susnong ki ba abai ki ka do ane ki ba bodi kendon ai ni ngin le yung ki start kum gitu ki langut ki rudum ba pengken ya ka an ko ba kisna maki habai dei begani aga jing jore gani FIR ke kawai ngil ai kopi sa DGP kat ko complain kawai so returning officer jong ka juai pat kawai siya po ka election commission namar ba ngila i mentu kasi kamdai tang ka jing pengkanyaan ka kondon beraki bagi syong hagitu ki skuti hendrai ka de pat ka jing pengkanyawat ya ka violation ya ka tu ka permission bade ka permission tharai mana ka por pilai i ba ka permission ki sitong ba kamdai ban wet ya ka yat ya ka syong sok ka syong san dan ka yat ka yang kali lik pada surok ta hagabi ba mentu kasi kala pentot lot yen nadu gi kali kit nong pang pat ku to nang ni sakamat kan sadan hi ke jing pensai yang ke police department nani ka transport ba tilai hi ka an ke kwa hi ban tak ni pensai di ka ka bokong ba ka an kam trikam nambar ba satai kan notification kam dan kendri khnang ba kipaj ba penyasan ya sai ya kan dia ka phang hadu menta ka state jong kami khalia habi de ka transport dan kata ka MBX kidang penteri kambe da kata ka da ka MBX jong ka central ka state namar ka state kamdan tangga wi kata ka notification ke jong ka tenang ni sekmat banginnya sai baka sarkar kamla dan tap ini bat ngingil scam ru la dengan kan ka bor an kan le kumni komut ngingil don ka jingdu jing shania na kan ka sarkar bat ngingil scam ba kumbakran hi gitu arngut ki minister ki barim ki baong ars 4% ngiru yang hawai ars 4% ngingit scam bakane ka an
kanum le ai re gini ki papun kenya kan namar ba kidi ki het pa bat ki ba dan kabuat takadaw ni gi pad ba ni kan tu ba kim dei ban but ikan nuksa pas ni kan ki hindrei ka ai ka ba kile kumbangi se ong ye pina kalyang nakapor por palari gi thabi ni silang kane ka di ka jubab ke menta kile babit kum to da ka bampong helmet rengi pad ba bat ni but re jinglong ka bakile maki kumbang ong nadu mine da ubam et to sel langot ni ngim de ngin bam belingin bam lang habaki bit maki sa bit maki mangi pada nong susnong chung gejala terus